Maninye Ahmed Jumain Saida, Nani Production. Production name ye Nani Production man. Ye male de sanang bala pam because basaje ma vipam banyer ba maza. Believe la baza wone dada fataw nzu pa yidan balama aborma min tuzo do kunyo de pala acting man katin yetaba mitaba tuzo do kunyo. So it's a subject ni man na tuma movie ma karzaya ni kamandi tie wisla drink. Ka won director ma dada ftaw ma min ye te director. Ko o choose drink shale. So aborma ham ni yo lungun la ka dam lor ni bet. Din ya man su flame ma. Injeni yel so aborma no vo drink ma na ka tuhlu ba. Ka taga de wula ko ye min dam yele. Ko zan le tirta na tuma sin. So zabla ni sa ku start shambala. Man saba mini zablamba because once you ma ka nyar nang ban chini kati yire ya ka chang start ngabo start lang ma man ba bang den nang sham halle ka abo man se no kuto wo hongo ko bay no kuto wo hongo ba ngi ben sha ko bay no mi ben sha so don kunye sham balama fule mami ya malen dil ara nang den pam because woni director ma yar ne director o yende ga mi da la kana ci o yin actor da la ora charge mam 6,000 kambal mo ko zantama 4,500 kabor mam mi gba charge ma 4,000 kambal mo ko zantama 3,500 so karates shabam fahma banna aku de 1,500 na ala so bandala de ma 2,500 ka cameraman mi de 3,500 so like de yeto akuto yel bengozo do man say yarba mi inzeni belang mai ka borma ya ne delete mo fum nang shelma ka ngun dare ta fata gba ni ino chamma samle ke intwa because ino fun de la ila dozo manu kusuru sham nyam kamande bandu ku disolo mbang ma movie ma ta makana because on ku to la lapchang nan tebu nyim vo shabane balan chang te bigine ne bun mala karen tama sampalle na onzo de samo smapa de title nyala Yasmi mama nan play la la part ma aborma ham nyala am roba denni ka Salman nyala ngi dan denni so on ko summarize le me o nyala ngi dan denni ka aborma ham nya am roba kamali o ba sahashal kam ka ba ma yoro no pa so ntie yuzo nan no tuba ko chezu ko dia ko tituni ya mangle mami so kam chan meni wala kan flin kam chan meni karata defeat la benir bai ma so my problem nyam kamande hali di nyala bessa me kalab sama la ma ni mbushap katan la yama den nama because benir bai ma den kar ko fiti abor ma ku play lo o part ma vin yala ka won direct ma gba play o part vin yala ma wunti ni on mar film obi yor karata den won ro jam da ma because akuto chanta zang sona kamane wunda da fata farisan o malapa ane behi anto ku chanta gba yiri dan kananta zang na atuma ni tunto be location ma ha ne yung nine da ma yung since be ma shab na min chak ban teji so ka kule chanta zang yiri dan do kanata na banne into use 2 weeks shall 1 month ma fle ka to shall ma hankal ku to zili yar ya ban na charge man shamma maybe mun ba jago zo ka ban charge ma sham kaman zama so mun sai ne kaman de bang mar film bo bi wara de mun an side ma film ma biela tam tuma la film kamal film ma bon ko le ba mi film ma ni sha chabe ban to zan one day bang ma full part 1 halle ni 10 ama de ten nguna 1 to 4 ka mar ma 1 month mbala ka na konga na because ka yiri banin yale ma mi kamandi mani yina ula kema ning ma film de wuya pam ne kulbang ma film pa 4 years karnyela kamandi film mu ma kanda ku borne yina tama because nin ta alami en nin ne ta arma de tum nun kula arnan denni aku to yin kula arnan banne kabanya de zo nin ku ta la store ma min yala life story kan le bombo ben yar shanga pahe en sablama shaytanu de ne bishama den kan yarma bezama la yamal man kuto yal ngumbo mal la yamal ka ngumbo ka yamal biko man shi bezaha ncham ni man minu ko yara sham drink ma dab man sai singuna bor ma nswe we de sangmala kamande direct shala da kasan dab ma tini tuni madam mi so kam minu borsha so bien mun sana nyulu baka tabe min la la banno so abor ma mun sab min la kamande
o shɛla dabi binshaɣu so din sa ku start shɛm bala maa later on ka director yɛli ni o niŋ binshaɣu ka ŋun gba pahi o idea shɛli ka director suhisi ko yɛn kamandi ka director nyɛ o wife o yɛn wuhiri ni o niŋ binshaɣu ka o gba pahiri shɛli maami wula ka yɛn yɛli maa tin fum be location so n tooi ku director bini ka yɛli director ka tindi niŋli ŋɔ n zaŋ pahi na di naan viɛla so director maa ni ku accept ti ka niŋla di yɛn viɛli mi so n sabi baŋ din tahali ka director suhisi ka bi zaaha suhisi bahi tabi zuɣu man ni na kɔɔliri bi zaaha zaɣ yino kam bi so na bi kpuɣi kan voice gba bi so na bi kpuɣi shɛli mi nya n tiɛha tin sa be nimaani niŋdi maa shɛba teela bihi shɛba sa bela nimpolo n tiɛha shɛba n sa ŋmaali maa n zaŋli bahi shɛli a nya calls niriba ni kɔɔliri ma shɛli n tiɛha ma ni yina wula ka yɛn maa ma yi daŋdi daayimna pam di zuɣu n ku kpalimla yiŋa because mi mi laɣ shɛli ni ku niŋ dinni maa din bahi yɔli ni nyɛ problem maami a ku niŋ bini afi malimi before ka niŋda n daa malimi ka di nyɛ 840 million 800 old currency maa 840 million bin ku dii binshaɣu kam ni ni yɛn niŋ binshaɣu kam di total laɣiri ni daa nyɛ shɛm Naawuni yiko ni ma di zuɣu ka premier maa yi pa biɛni maa so di nyɛmi kamandi tin premier yili ka niŋli niŋ pen drive di zuɣu ka ti pa kpaŋsiri pen drive maa because ka zaa lan mali deck but pen drive maa so kam malila tv wudu ka di mali pen drive tu shee so a yi ku niŋla Naawuni yiko ni a laɣiri yɛn yimi na naɣila film maa n bi viɛla so man ni ku mali lahabali shɛli mini ti salo nyɛla bee mini ban niŋli maa chɛ ka na kana bi zuɣu first Naawuni kum shɛtɔɣani maa ka bo kuɣuli dihi bi suhuri ni ka bi yina ti tabi sɔŋ maa n ti bahi tabi sɔŋ maa ka film maa naagi ka ku lahi zaa ni to ka puhiri ti fans zaa ŋun kam zaaha na min zaŋ one cedi n-da cassette bee n tabi sɔŋ movie industry Naawuni ni labisi di 1000 times niŋ o bɔmma ni